Dobro je i korisno pričešćivati se svaki dan svetim telom i krvlju Hristovom, pošto sam Hristos jasno kaže: onaj koji jede moje telo i pije moju krv ima večni život. Mi se svake nedelje pričešćujemo 4 puta, u nedelju, u sredu, u petak i u subotu, kao i u druge dane ako se desi da je to sećanje na nekog svetitelja. Ovako govori sveti Vasilije Veliki. O neprestanom sećanju na Boga, o neprestanoj molitvi, o neprestanom sjedinjavanju sa Gospodom govori nam Isusova molitva. Dakle, hrišćanin je prizvan na potpuno i neprekidno jedinstvo i sjedinjenje sa Hristom, a ne da to bude jednom mesečno, tromesečno ili godišnje. To se upravo dešava i u svetoj tajni krštenja i tajni miropomazanja. Ali tako isto bi trebalo da bude i sa svetom liturgijom, da se vernik neprekidno sjedinjuje sa Gospodom i da uzrasta iz sile u silu, iz blagodati u blagodat, u sve prisnije i prisnije sjedinjenje sa Hristom. Evo što o tome govori otac Serafim Rolls o svetom Jovanu Šangajskom i o praksi pričešćivanja u pismu 244. izvesnom Aleksiju, datiranom na 10. februar 1977. Što se tiče posta, opšti ruski običaj je da se posti 3 dana pre pričešća, ali je to zapravo običaj koji je nastao praksom retkog pričešćivanja. A vladika Jovan Maksimović je jednom ženi koja je htela da se pričesti, a nije postila dan pre toga, rekao sledeće. Dakle, kada mu je ova rekla da nije postila dan pre toga, odgovorio je: ali to nije bio postni dan. Ako držite redovne crkvene postne dane, dovoljno je da se čuvate prejedanja ili jedanja naročito ukusne hrane nekoliko dana pre primanja svetog pričešća, a naročito dan pre, ali bez posebnog izbegavanja sve nepostne hrane, osim ako ne osetite potrebu za tim. Što se tiče učestalosti pričešćivanja, sveti Jovan Šangajski odgovorio toj ženi: u tvom slučaju treba da se pričešćuješ što češće, odnosno svaki put kada ideš na liturgiju. A u drugom pismu pod rednim brojem 114, izvesnom Nikoli Ismanu od 17. februara 1973. godine, između ostalog piše: važno je da neko ima redovnu disciplinu ispovesti, koja treba da bude prilično česta i da se sveto pričešće ne prima olako ili sa nečistom savešću. Pa dalje piše: na ovu temu može se reći mnogo više, ali u suštini bih rekao da ako je često primanje svetog pričešća dobra stvar, onda je česta ispovest takođe dobra. Dakle, oni koji bdiju nad sobom i poste sve postove kako je crkva propisala, sredom, petkom i preko cele godine, sve druge postove kako je crkva dala, treba da se pričešćuju svetim tajnama, a post od 6-7 dana navodi pred sveto pričešće za one koji žive nemarno tokom čitave godine. Crkva na svakoj liturgiji priziva sa strahom Božim, verom i ljubavlju pristupite. To da se od čestog pričešćivanja gubi strah Božji, jednako je apsurdno kao kada bi rekli da se od česte molitve, od čestog čitanja evanđelja, od čestog odlaska u hram gubi strah Božji. Svi znamo da to nije tako, nego da se od više molitve i čitanja evanđelja, odlazaka u hram upravo pojačava žudnja i strah Božji, pa tako isto biva i od pričešća. 6 dana navodi se poziva na 2 dokumenta štampana u Rusiji u 17. 18. veku. Jedno je Nomokanon koji je štampan 1620. kao dodatak velikom trebniku i drugo je Učitelj izvestije štampan na samom kraju 17. veka. Izvestije je bilo sankcionisani od strane crkvenih vlasti u Rusiji zbog neispravnosti i pogrešnih učenja koje je sadržalo. Dakle, ponašanje ove srpske sekte 6 dana na vodi može se opisati rečima samog Gospoda gde govori: teško vama, književnici i fariseji licemeri, što zatvarate carstvo nebesko pred ljudima, jer sami ne ulazite, a onima koji hoće da uđu, kao kroz svetu tajnu pričešća, ne dozvoljavate.
Gospod nijednom nije razubličio grešnike poput bludnika, grešnika, carinika ili razbojnika, ali je sa svom silinom napao i odbacio od sebe tobožnje takozvane čistunce, zakonike i prividne pravednike. Upravo su oni dobili ime fariseji, što kasnije postaje zajednički imenitelj i za ove pripadnike sekte 6 dana na vodi. Pravilo svetog Grigorija, episkopa Akraganskog, glasi: svim episkopima i svešnicima zabranjuje se da bilo koga odluče od svetog pričešća, sve dotle dok ne bude otkrivena krivica zbog koje crkvena pravila nalažu da čovjek bude odlučen od njega. Ako neko, ne uzimajući to u obzir, odluči nekog od svetog pričešća, taj koji je nepravedno odlučio, neka bude odlučen od strane episkopa kojem se počinjava, i to na onoliko godina na koliko episkop smatra da je potrebno. To isto kaže i sveti Vasilije Veliki. Episkop ili sveštenik koji bilo kog odluči od svetog pričešća bez određenog razloga, neka sam bude lišen svetog pričešća onoliko vremena koliko odluči episkop kojem je počinjen. I šta nam vredi da navodimo primere i revnitelje često u pričešćivanju likovima svetih, poput svetog Porfirija, svetog Pajsija, Jakova Evijskog, Nektarija Eginskog, svetog Jovana Kronštatskog, svetog Serafima Sarovskog, svetog Jefrema Arizonskog, Jovana Šangajskog, Pavla, srpskog patrijarha, svetog Save, srpskog Vasilija Velikog i nebrojenih drugih svetih otaca, kad čačica takozvanih srpskih duhovnika i sekte 6 dana na vodi zna bolje od čitavog ovog oblaka svetih otaca. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, spasi i pomiluj nas. Amin.